suponye Krista uke krinunu ucha khoseta levitoga ke pilamune ke siri ke hiri tigi dili miri mi ke khake chukori je doko mori thesivor ke tokori ke kokori mori ke krekori ke suri mori tigi je donum hapuri unipu Jesu Krista nu ke tyo uke penyopva uke preununu ucha khowali kenje ke asitu batazo tisoviwe mokeni no nigo petego zelia tido ngubu tisoke sahumulalia dikeze nipu kersho mupo uke prego rakala likiviti humukelela petego kezedi chalikro bochari keze nipu uke krehago rakka keja secretary chala shike kezedi diligivi chalidanu chaliku kesedi hesoredie diligivi chalidanu chaliku kesedi hesoredie pocheri ukrebazo keja chaliuchada Chaliku Christi di keretenia Chaliku Christi di keretenia Por
这不得个这些他里的，这里个 Christy Sir， 不我给 Chris， 这里个 Christy Sir， 给这个里那里头。Ke krien tsugeva, ke great talk, ke mesa ne bu Jehovah, ke lagale Jesus Christa, npe ziwe he gonzapie sesha we, he gonzapie ke kresha we, ke digom ho ke dius no ne pugom ho ne bus no, resor sulika sus no zo we, he salat he teru za puza ye pette bien zagi se we, ani pu he go tsu ze se vagatala, ni pu he go voga da go num ha nu. Chỉ cho cái mỏ cái hulu đó zo shuri, cái lệ cái mẹ đổ bột tụm đó zo shuri. Nếu bữa hết có khá là cái sao biến gì mà, nó hết có mà nó cho một số cái job về hết có chế đi nếu bữa ăn kia bây giờ mình lo ya we. Anh nếu bữa service mà na chế đó bảo vật đó nữa. Anh nếu bữa hết có hát thọ chế có biến bể cái salasya. Anh nếu bữa Jehovah na audio visual có zo shuri. Chỉ nếu bữa cái xe cái sao có shuri traffic nó cái thằng có zo shuri. Anh nếu bữa Jehovah service mà na. Anh nếu bữa Jehovah, porhi ke krigidin letsa doga cha, nke thodi prashaga to go ke chekar shotsle te ha go hapette go lage thejen chiya. O nipu sali chashaga to go, serbi zamana anipu Jehovah, porhi ke krigidin japu chashaga to pette go rikhabi empele ke sashaya we. Anipu no morkita ke chakarta chashaga to pette go shuri, nke thodi ke ride prashaga to go zo shuri. Anipu porhi ke krigidin o he go shobum hojunu lele ke sachli che. The power kam go zo shuri
no uko hatope tegunu ntoza yetseliche Sunday school no kepetago munipu heno nogori kapien pelega saya ho teti bavdo hanu anipu no ko sele no ko kenhele no ko ginunun za yetseliche anipu jesu jeo thomye chenadi chazu tekedo do mohodo do homyo surpresmila hatsala porike krigidi heke hunu chazu do anipu servizoman ketsaga titsdi kiteki nuga bako homye nu shome sheriff di ukiteki nunun zeke krotobado ho apo no tuka pelor kapetche no ketsaga no ketsaga sorhosche nipu ketsaga tiuku buzo sheri utsu banubadi ti sonhen zeke krotodi urofemyo buka sasizli che ke hura potozo she heno no go chazuge to go kepelekel hujapur goleche teti hono porike krigidi zeke krotozo to mu me poborinde pu ajhova zedi kepeche to da heche anipu heche bavdo no chedo anipu ajhova ke hiro diego u khabien tsadi nipu ke message lu fuleta di ke seja hako hape tegori nipu he ko kel hula ke thejen che ho vor chole da nipu vor le di nipu theti soja ho no pe vie vie chala ke sale di nipu ginu to sada ga za ko no zo sheri no ko ke pelekel hujapur goliche a ko kel hula ke theje bien che ho no jape pastori chasele nke thong ke hidye seleri ke zaga to no possessli che non topo ginu no he ko ki ge zapor na mor shobeshi he ko ki ge zapo sedi he ko vie mor shobeshi ndio ke ye ge sen no po sepe jasje no po ginu za ye tsga vorge mi po sedi za ye tsliche apo he ko lerge le ker na ko rir der tsga sasje he ko bor nale di ne pu a jehova smuze ke le kel hunul hudi he ke lubun de le ke viu ze ka vazdi to la ke prano me bu he ko ginu no ke kresili che he ko thatsa ke chalati son he no he ko ze to le he ko kroise ko chathali che por hi ke krikridi he ko ke huche hanu ga ba peter khapien pelesa luki haki ka to peten ze ke krotho ga ze pete gor pien pelesa ho pha pete numbu za ye chele che di khachi pien pelesa di hageli jisu christa za nu chasawe amen Christower hagelu zanu vorgaba petego kelulasia chido puti hawa la ke bano fatzia ke pesimu ke puga vorm hidi ugo do jugo chli hidi chido ke hiro mi theni gola mi di gola ke pele julo khasdo sla ugo do jugo chli demu tm hatoko chvoda do Gerefuniro Abino Donli, daughter of Seyesinu and Tino Donli. No Jesus Christa ibien galati usledi kelhu ke sabu buda dion pepigela wo new muki mesor fu zanu bakai sisiawe Kenye fuliro mesaleno metaliro solivi muikivi sedenyo meta unienova. Mesaleno meta. Mesaleno no Jesus Christa ibien galati usledi kelhu ke sabu buda dion pepigela wo new muki mesor fu zanu bakai sisiawe Sefuliro Yawino Tsuro, daughter of Nila Bizo and Keviye Tsuro. Yawino Tsuro. No Jesus Christa ibien galati usledi kelhu ke sabu buda dion pepigela wo new muki mesor fu zanu bakai sisiawe Dear Nero David Angami, son of Etisham and Sana Angami.
David Angami. David, no Jesu Christa living ke la ke liu chli di ke lu ke sabo hu ta jo pe pi ke la go nyo mo ke me sar fu zanun da pa si ya we ke penyo fa pe zi we po u go cross di ji do pa to ke mi ha ha chla ke la je ke cha bo chsi di u go ma to ke kri go chwa da dio ke kri ke me sa ni pu he go Teziya, Nurshoya, Zatsia. Chamu mirror ke vorm hidi no jido higo bu. Ke mesa, ke shoti haunu. Ke hiro dia hago ha. Pelle ke liye, Jesu Christa libye uke la ke liu chilidi. Ugo bu, upe pilidi. Ke pelle zulu hawa fakili la teziya we. No, jabye ugo tsidi. Ugo mozaza. Lava ke zeno ugo bunu Krista ke nu uni ke tho ke liye rdi ke liye ke lu ha ha lu se legi vi ugo mi popo ke zo cross ji ha to ke mi ha ha che ke la ke thezian ji ya ke ho hai di japum ha to ke kri nu chsala vo ke zeno nge me sar fu bu hi do no ba di ji do hi chat tha se hi cross mo hi ar che ka sa se ji ke thezian ji se mu japum ha to chsa vo ke do pe te khabye jenu kha ka salas di Krista zanu chaye we Amen. Amen. Puti ke vi haulau ke penyo fa peje soro ogo chedo dileno thubi ke ba ke mhedi cuba seye la chale do a dileno thubi ke ba wa bo persodo cuba no lu 11.3 million ba mu 6.9 million liro Christian me dairy communist Sorkari way organization ke hu pori kro par mori meye par liro soko nekete ke chya sla cuba nu Christian me grapi ba ri ke peche ze ke se baya Sorkari liro Krista me bu kro mu meye ke la ha te ke ku se ya si Krista me mu ke hu krta me sokari putu ke mo che ke ba mu dia tho ke mo ha thoko petsu shoro u te pie ke die chwaya Krista me homie liro sokari bu uvasha moro uz zapu pesho di hui dotaya sasheri sokari liro ke huki ko mu pastor ko per kengudi uko ke vo chako mu u ke khabaya sokari tezopo khasha liro Krista me pete su meji moro ke morosho Potho ke thodie ze ke ter tazori tejo varho wa liro fine su line sense mori visa khapie uchmota ta moro petcha ke ri chataya cuba nu kristamie petcha ke kho mie taje ke chanu na point dieba mo hakosa persidi ke ze ke chatslido ke hu krta ko ke tholes se ke za ke siro ke tholes per ke doko mu krta pese ke matho ke ba ko la chatwa pastor mie ki kru la mu seye socio economic development bu vil ke heli ke to la chatwa ke hu krta mie ko bu thepdi ha ke sho petsu zole ke to la chatyo sorkari bu temie ke hu thaule pe khodi ke tucha mu ke thocha se hach se ke to la chatyo Chiro ugo the pastor visato di puso ke to lari polasa chasodome ke zedi ke chati se le dome
Tipasa togi ke ba nipu bejewe no tiezo shiri he ko bunu se ye bola chala le ke viti hauzo shiri khabi he ko ketzla nipu he ko chezo shiri ki ba se ye hau se mpinu lavoria nipu he ko sikele nipu how no Christian me ke kariba Christa me ke kariba de nipu ha ko e nipu ke petsuze ke seba ya kaza mu unko sorokari we unko negete da ya kaza ha ko rishile we anipu no to se ye hau rogolichi mu no nipu Kristami ko hanu ke ba ko so shiri ni pu no ko kruhisje ni pu no jabe how ke hu krtami ko ni pu ko bunu dil ke vi how se di ke za ke tsunu ni pu ko bunu how petha ke tsunu ni pu no ke tho mu no po cha pu tu zu be ko kruhisje shidin ko bunu hago se di ko tembe ko petali ke to no su ko kruhisje ani pu shiro no jabe ko bunu krta ke vi zo shiri ni pu besele ke to musu ko zo shiri do zli ke to non ko training ko tsuke zu ko zo shiri ko kruhisje ni pu no jabe to pastor ko zo shiri je uki kru ko ke reze ke sebaya ka za su ko rishile ni pu no jabe pastor me ko zo shiri uki kru ko zo shiri goliche ni pu shiro no jabe ko economy bunu zo shiri nipu viki hesali ke to no su ko zo shiri tedo ke sa zo shiri be ko tsi so ngo kri hisje puti hanu nipu je zo shiri ko bunu ha Kristami ko bunu ke pelemi ko bunu ke thonu thasa ke to no ke ko khasje ko bunu ke sho no perhe thali ke to puti ke re ha to no zo shiri no ngo kri hisje ani pu shiro no uko sorokari bunu zo shiri ke tu chamu ke thocha sedi temi ko gosli ke to mo temi measure suri fusli ke to no so ke koi khasachi ani pu he ko thezo shiri ki ba se ye house la form pin su ya we no he ko ke chase bon ko se ye ho ke zo sachi ani pu shiri he ko chezo shiri he pastor lai chaya je do po nke kaza sadadi po do zv ke vor ke ba ko no zo shiri non to po krisle non to po kenhele no po pu ko no zo shiri no he ko rtsa mo he ko bunu kim he zo bo ni po rna le di sel tu zo mo shi no he ko zo shiri kru hi presaji he ko mi po zo meluri krisli he ko bunu se mo ke sho su nguli ke to no ke ko khasachi he ko ha ko pete se jisu ar ha ke le zo mi chawi amen Jerome ha ke ngu ke le tiu ba do ashers ko kolivi ke chatsli dong tisonye heko krisi ba ya gazani pu bejewe no tisonye heko bunu semor ke shoko zo shiri heko tsiya ni pu no ke vike so ro sur bi heko tsi shiro no ma po ri ke kri ke tsunu te jago he be heko tsiya gaza ko la nte je yawe je zo shiri ni pu heko ma ke du yu bo risela form hu tsunu so je no ha ko sedi tsika masali mo sedi nke di tsa bezake li utsli je so ro no je zo shiri ha ko le to ko zo shiri mary sake to ko no zo shiri no ko ngo kru hisle so no ko ke ni tsa penisa so ro ngo bunu ha gu ne te jang ke le tsi ma ko se jisu ar ha ke le zam chawe amen
in a hiding place. Oh, how long, oh Lord, will you hide your face from me? But God was silent. Jesus fell with his face to the ground and prayed in the garden for the cup to be taken away. I turn all my prayers. I know he will never fail me, that God was silently at work for me. God was out at work. God is so amazing the way he plans something better, something beautiful. I know he'll answer my prayer. I know he'll answer the silence of God. I know he heard all my prayers. I know he will never fail me, that God was silently at work for me. God is at work. God is so amazing the way he plans something better, something beautiful. I know he'll answer my prayer. I know he'll answer the silence of God. Yubadonu umhato la urvecha ubanu lavogda swachdawe tie hato kerkerchegile suhazidi abino dolie mesalenyo metha yabenyo zro David angami ugo mi diego zegele mu gola chagele tibo balidawe nigo hakia kholidamo abino mesalenyo yabenyo mu David. I want to encourage you. I want to remind you that now you are bona fide members of Union Baptist Church, Kohima. And more importantly, you are ambassadors of God, ambassadors of Jesus Christ, and representatives of the body of Christ. And that is why wherever you go, whether in school, in college, at your home, your neighborhood, or wherever you are in society, remember that you are called to be salt and light. And our prayer is that God will help you live your life in obedience to His will, so that you would be beautiful representatives of Christ and His church. Kepenyofabu kehirod dia kwa hakelunu zaye chegile chathina romiko die romiko suru chap verse die
cái nhiều mu cái sen ngô cái liền we zulu phu cái zunu po sêu ze po chdi kru wa de sidi po zaya se cái sen nu Krista super hila cái liền hi uburi cái luka sa se lu cái tio la sla ni ko sieta le ki vi chu pu mengu ko die ze chdi ki phu ma bu je re ta cái tio ni mo ho di sa heta je ni mo gi za pori khapie ki phu manu shdi ma tho ke sho chike tio nya pori che he deri ke sienanu ke hinu prakata themye chdi ni tho ni pe u ke pe nya fa ki cha shlie mu ke mi thom ha tho chike to nya ko chli ke to la ni mori pie u ke pe nya fa ki cha shli chi isi. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Vogelie Christamo Christa ginu keze pochagata kikru ugo keze di chido usezemie ke ro dia wala keze metsa ke chatselina bamu keze keto dia pergelie herkradi ugo mi diego bu Krista moze pochli di thula ga vonu ke ziunu lusili ke dio u ke lu se ke me sadi lusili ke dio Krista seji ke thosdi lusili ke dola ugo ke zedi metsa mi diego la ke chatsli do mo sidia po thela chus do pete ke je ke chatsli do me hallelujah ke khie ke me sani pu Hego nza chia we, hego ntezia we. Hego do zhe ga vor mu hego hato ke kri ga zugo suffer ke le tu di che do po ti po ma ke re ha khasu di hego bu ke pelle zulu se di he sia za mi me di ha go ha zge le la ntezia Jesus Christa libye o ke la ke le uchlie penyo ke salie di che do po nyo mu ke me sarfu zan nu ke pelle zulu se di go me digo chigile ma to wala nthezia mu hi enza chewe yego ke nu redi che do Christa mo chdi ke pelle nu ke je po chega ta zedi vor ke liye pitchen hi chu ke zedi ke nu redi abin no la chaya mesale nyo la chaya Yahweh nyo la chaya mo David la chaya we hego chiginu ke tho diri prigili tuei penyo ka sali gata mo Krista moze porchegata zedi ugobu ugom hoza lula voga junu ke phumao rchelie ke phuma therhilie sidi ke mi tho chaunu tyo sele ke vino ke ko se ugomi pobuga tsuji no ke pelime ko kebie hebu ke zie chele nu di pusha sala ugo bunu phula ga vonu u ke lusidi kristala ke zie chele gibi no go mi popo ga jo cross je ke lu ga saunu lu ga junu ugo bunu thep fudi krewa modi ndie zeunu mu medonu u kha chi su di lule gibi ke ko se ugo chi ugo ke lulanu u ke kruburi usia zeriaburi uzemi buri uzeka sega zapete buri Krista sigili mu tejangu gile tsapreje mu go lanu Krista mo buli buri heke hu buri teja mu gile tsaje ke tezien zia mu jedo ke zedi abino zo shiri mesalim zo shiri yawinyo zo shiri mu David khaka salabi enjino khasdi Jesus Krista akela kele zo ne chayawe amen. Cie baptism certificate kabia ugot tsudamu ugot tsuliro pete ke zedi ugola je tasdawe abino jabu vorbazoniende ugo uni recruit ga zo boliro nzsie mu chithie ugo
ke zemi bo ugo tsu premi bo jabu cha wala ke chatti go nu chazovor ni go mi ke career ka ba ki se ki huti nu zo shiri Monday ke chatti nu zo shiri Wednesday ke chatti nu zo shiri ugo po ke tsu ke na tsdi po tike vor ga zala bo la chavor mu chi do po vor go nu ba mu ke pinya fa po khola zdi po bu po tso mo zo shiri me ti la lie di la vor japuti se lingvi puti mu ke lak ben pe zimu po chi do japuti bo chaba mo puti se di japuti so da que cree que pele amigo niego puti o ka za ka sala ne pesia niego que cha la tie aquí vorta que le zoe a shoto te deri niego que puti betenu alla que cha cha a hela me himelo niego pesia thor ho va puwe doctor miemu temiko u que merge rize que se Deri che pellemie che c'ha perché con isse noi ago che meje che per nafa a pulasha cherche oui a che shotiu duri niego a che vi che crache a tse zamo poster di congo a creator di tur hospital nuri che cacha che sepe per a tse che teri a creshi le che crache di lo chui nhiều bé rất thổi về cái bên nó phơi nó ra phía bên nhiều bé tết gì ở work ở tí con nó đi Allah chả bao bao gì nhiều bé tết bé gì Puti ki viola ke penyu fu peje a chido ke to di prosecutor liro ngo pastor lesson mejidi prosecutor Corinthia ko keriu tuthe kerse kusoku ponunu kerse Corinthia ko keriu tuthe kerse kusoku ponunu kerse potsagi tukaba chayo liro ke khrie Athemie mori tiki dilemie die pulezori ke kre bamoro a messe ke kriketsa fepo fe mori tegihu ke joketsa fepozo ziu a sheze ke pu sheze ke si ke pu ke komulie di ungo ketsa die pete silie mu Hacham halape tesileri mori kizutu kobu dioradi tali kevi kepele bari ke krieba moro a kemetiozo a avie petepie mitzwa mu amo khasadi te kriwashiri ke krieba moro a ke praporize ke krie sge sehelia mingu mejeya ke krie mingu poroyamo kemelha nyepese mi renna ke mo tsiamo ke tevie tsiamo potiopo zaza feyamo
ponimom hatayamo mori mie pogi keshopo tsasari pie ponu tsasetuyamo kekrie keshotsa ponimona ketotsa ponituya hapete nu adielio tsutuya hapete pele hapete mere mu hapete nu helia kekrie hakipori jitalilho sheze die kepu bari sako jitatyo fe kekrie se die pukelie bazori sako jitatyo hakesi die bari su bamutatyo weza yopo rabi sia kazazo mu sheze kesi dieri zayopo rabi pu kazazo tsala deri vilotso ketsu voro tsikemo basa motatyo a anhichuki hichumie mhedi yepu hichumie mhe hale mun hichumie mhe hamedo deri a pitsak lekatashie a hichumie zosoko kawate weche krova po nunu ngumera di nguya deri kunye hotsu kengutyo a cie sikeba we zayo porbizo deri ukepenyo fa asi lotso keba tue ari kunyewe si lotso lityo jiu kepele kemera mu kekrie se hako batyo mu suko donu kezatos kekrie zo nipu uzawe udi professor ko hogi paletena nyopije Zabun ke lula ke penyofa tezia we Japur nusdi David chili mefe senu pukusha die su har kavolie ke sia krku nu pizo shiri ami chilil ho ke lamona no azetio ke zla isi mu vogadati gunu ke tsakana ke mesitu velidi ke penyofa un crosser un zevor ti ha tsoga sa pomare thorwe mu ngu ke shawa ke pelemi ko ke chavor Zogaba, Muke, Kepenyofe, Kepelemi, Charnsia Gaza, so higher Kraka Salabawe. Nipubu cross the vote tigunary, V gets a milady, Geze, Kikucha, Pojapu, Vogada, Suhamerabawe. Ake, Ketodi Percasalan Pezie. Zido, Ugo, Lesson Uliro, Corinthico Kiriu, chapter Keresenu, Kepulianata. Ugo peteri siba chaye medzidi chitie tekrameti ke thodie ke puvorje mu ke pekrovorje July liro proclaiming his love ke penyofa ke khie pugasha pragasha mu Sunday ke riu nu pasani noe Johan ke riu po dienunu atheni nunu mefe po nunu ke thodie se kazasha Sunday ke niu nu Chili kribudis senunu ke penyofa dier no lie vogata sande unu ke toser dr ke tosere chili kribudis sere surunu ke penyofa ke khie su ha se kazala se muchi do ke zidi ke khie ke jat thozo the greatest is love ke cha ha se ke pulali na tha nigo mi krakazo shiri 1 Corinthians 13 how ha love passage how ha wedding gonu livi anniversary gonu livi mori engagement gonu erna pia meche kishikiyati gonu ke khie love passage how ha ke pupia more na pia 1990s tigi high school no ke bagi Christian band bo Petra ke boy chali bo 1 Corinthians 13 nunu se party zo ke shar graba love mo chali so hame yes se wedding gonuri chali so ha chpi ya ga jar graba
ke pele mi ke kari 1 Corinthians 13 how say hymn of love hidi leya. We consider 1 Corinthians 13 as a hymn of love, as a passage of love. Sala ke create zepu gaja ke create kim heshi ke pu gajunu 1 Corinthians 13 how ha ke pu pia. There im hayo po ko chi do les mo so gaju liro ke pu ke dam hoja pole ke di bola ke create zepu mo so daga mo pole ke di bola ke create zepu daga. What exactly is Paul saying here in this passage, and why did he had to explain the meaning of love in 1 Corinthians 13? Corinth ke hu nu context mo hosliro ke huwe ke ze pochli mo bagada suhangusha. This church was a divided church. Corinth me ko keriu po keranu asize zerego uni pu Jesus Christ zanu niebu kenu ready ne donu ke phuma ke khowa molinu jiu ne go bu ke ze nu bo chemu ne medo ke ready ke ze pochli nu chaya isi. I appeal to you to agree with one another that there should be no divisions, but that you be united as one isi. Mo Corinth ko ke hunu kenu rele mo gaza division bagata sohangmusha ke kri bolali ro chapter pengugi sigilie Corinth ke hunu ke vke bugaja mechili mogaja mechili mogaja ha ke kra mechili mogaja suharingu salanu pole chapter pengu verse ponu ni ko donu pier chagaja jebo tyode isi verse thorunu ni ko kemel hakbau hakivimo isi Hake kiri puso dari Corinth ko ke hunu metsali mo bagada ke vke bu bagada usse ke me sali mo bagada so hari nguli so sie rofa ha prosegazunu spiritual gifts hago segazunu ke nu reli mo bagada disagreement over spiritual gifts salanu chapter kerkinye verse ponu pole ni bu rofa ha progo jesi mo banmo. I don't want you to be ignorant about spiritual gifts, you see. See verse 10, you know, deri ke huboburi se me vili ke dola rafu ke ko piet pressure wate. Si ke ripole verse me fetin, you know, so lanya ko Christa mozo mum ye po ha sugi zapo po preso. You are a body of Christ. Mu Corinth ke hunu ke nu heli mogaza bagazala pole ha hapu moshada. Deri key verse uliro chedo key verse uliro mu go haposile mo sogaza connecting verse uliro chapter kergini verse sereponu pole rofum hapro ke kri jogo pusha si kerdi verse sereponu siri isi but hapro jako ga jogo mengus but eagerly desire the greater gifts. Mu apetego donori ke vi tho thapie nye ko kiesho. And yet I will show you the most excellent way. Rofam haprogo pusha mu pole puga siri hapro jako gaza anyo ki push do isi. Sibadi Corinth mi ko Kiriu chapter kerse no ke create ze pusha. Sala Corinth mi ko ke hu liro rofum ha pro se ke zau tsbagada. Rofum ha pro se di homie ke mi ko bagada. U rofum ha pro ko se di homie su se ke re tho ke za tho tsbagada. Musulanu ke hu nu ke nu remo gaza ke le krigada ke di krigada su hanguli. Mu pole verse chapter ke geni verse me fet first serepu haki pette apostle preme pette siji ke sime preme pette ke pe thami me pette ungo ma to chia me pette mi chika sur holia me ikeri pue hapro jako ga jogo pette go don ke vitho
Pushudo, you see. I will show you the most excellent way. Musala, Corinth Miko Kirio, Kersenu Pole, Pugabaha, Uko background, how less the Presomosaba. The priority that love should have in relation to spiritual gifts. Rofum Haprogo, Kehunu, Kepenyofair, Rofum Haprogo, Kekriga, Kehu, Nu, Poliatochea, Pojapuchea, Christamo, Sesia, Deri, Sukiri, Miyako, Gazamoki, Tosa, Kekrizo, Gazasunu Pole, Puvare. Salake Puli, Nagazachakiri, Liro, verse Punu Senugilia, Kekre, Tom, Kazat Tozogaza. The primacy and superiority of love. Pole Pugaza Fekekri said the Pugaza tongues. How hapu? Even if I speak in tongues of men or of angels, if I don't have love, I have nothing. Fekekri said the pussy Seliozoshiri Kekriba Moro Pochadza isi. Corinth nu Kehuli ro Fe Kekrise Pugaza, dear Kekrise Pugaza, tongues, how ha se Kemiyet Tobo, or firm ha procamiyet Tobo Chabada. Mupole Pugaza Hagoha Seba Zoshiri Messe, Maurice symbol, Vagababo to Izo. It is like a gong or a cymbal, empty noise, you see. Ugo Hakiha Bajanya Baba, Kusi Sedi Kugesha Ernavisia, Deri Kusimodi. Hichunyu boy Kusimodi Kori drum, Vesegazuha, Makel Haraya. Noise who sound irritating Daya, Mupole Pugazakim Hizosi. Di Kekripusi Sevari, Kekribamoro, Pochabamo. So Siedzekisi die, Morim Hasi, Mori Kepele. Hagoha Pus Selezo Shiri Kekribamoro, Hagoha, Pochabamo, you see. Nothing without love. Prophecy, wisdom, faith, Hagoha, Kekrisamoro, Pochabamo, you see. English Bible commentator Mibo, John Trapp gets a Mibo, Bible commentary, me Sekazo Watusamu, Mikakrasu Prabaya. 1 Corinthians 13, John Trapp gets away. Spiritual gifts are like containers. And what is in the container is more important. That is love. A shop full of barrels do not enrich unless full of commodities, you see. Dukabunum habu vi sevalevi dei ponu hanyaba mulio pochabamo sikimi rofem ha progozo shiri habu hagom hiezo ponu ke kheba mulio pochabamo isi mupole tongues pugaza fe die ke kri pugaza sieze die pugaza prophecy mori hasi die pugelie wisdom Mori Kepele, Basezoshiri, faith. Kekribamo liro, Pochabamo, you see. So see verse no, Aviepet, Tebie, Mitsuwamu Amo Kashadi, Tekriwashiri, Kekribamoro, Kepra Porija, you see. If I give all I have to the poor, I am nothing without love. Haki vichagaza, Migim Haki vichagaza suha, Kihupuri, Unia, Mutsumoshozo. Muugo, Mati, Keretefunu, Tezebosilia, Jesue, Krisamibo, Maniseke Zemibo, Bokivodi, Kidibotsuro, eternal life. Kechacheke Ringulida, Gazza, Jisukatsuno, Jesue, Pobubo, Vigo Pete. Kawalinu, Zetsiwalinu, Gazasu, Pushamo Popunu Shodi, Dugada Ugo Tejesu Hasiba. Temia Hauzo Shiri, Manu Dizapo Povipet, Te Kawadim Haki Vitsawazo Shiri. Paul Pugaba Waliro, Kekreba Moliro, Haki Vitsagaba.
มีกิมฮักกิวิสบาโซชิริปจับบ่ก็จะสวารินบุบาเดโปเลปุลาก็จะอโมคาชดีเทคคริวาชิริอีสิ martyrdom persecution ฮักว่าเปเตฮักกิวิโซฮักกิจาโซโมเทียจะแกทอเลสแกสาวติวนุชิริแกเปเลมีแกเรียก็มีกรบลิโรอุพูขับเย่แกเปเลล่าอุพูขักษะแกเปเลล่าแกเมจิกษะฮาวากินูแกเป็นยอฟันนิสลิดอนเฮ่แกจะแกเลรีเซลูมูเบทาซี they thought they could please God through persecution and through martyrdom เดริปอลปุกบ้าฮาวาลิโรอโมเปเตขสวาโซชิริอาวิเปเตเซแกจะมีครุยว่าโซชิริแกเครียบมโรปจับมอีสิverse ปนุเซฮักกี้ฮะปอเลกปุกบ้าฮักว่าเปเต็มฮักกี้วิโซตังสปุกจะ prophecy ปุกจะเก็บเปเล faith good works martyrdom persecutionฮักว่ามาเปเตกวิโซฮักกี้วิโซเดรีฮักว่าเปเตสกิริเกเครียจักโกเมยโกมุกเกเครียสิดีฮักว่าเปเตเซมอร์โชก็จะสุฮามุลิเวมุปโปเลปุกบ้าฮักว่าลิโร all these are good you see but I will show you a better way a more excellent way you see สลาฮักว่าพระกบากีรอฟิมฮับพระฮักว่าวิโมเดเซโชเดซาโชเดก็จะนุปุบะโมเดริโปเลฮักว่ากิริวิโกก็จะมีเฮโกก็จะสุเกเครียโซ you see ก็จะปุบะเดสลามีปุกก็จะ love is the glue that bonds everything together เกเครียเปติว这个马西亚个啥，这边保持是亚个啥，苏哈做个啥，不是的，接到，给路木，给路努，木啊给路努，给别人发哈 procent 这个啥，这个是苏个哈，这个没有吃的嘞，投资吧么，给开，苏哈这个啥吃吧个，我给做 pressure 开，给开，给投，木给啥投做，这个牛里咯。que crée joie, mourir. The description and nature of love, Paul a verse 10 nous tenir qui pousse, que crée qui me touche. Pour joie, pour hiu pousse. Mu verse 10 qui pousse, que crée ce que c'est here. Love is patient. Que crée mingu megia, love is kind. Paul pousse a quoi lire peut-être action words que ça laisse morceau. Ideas mo concepts vi sega jabo ko bo sepu ke so ha mo de deri sasa mo so ga action words ko bo poe push de Paul is not writing about how love feels but how love should be seen in action kim hidi ke khese lusu mo so shi ke so ha pu ba de ke khie shige se helia o kisigia siga da mela ha it's a very good lesson. I think marriage teaches us very well about what it means to be patient. Akilhunu zoshiri minufunu chagaza mi ponyo chagaza haunu ti son hie babo atwa ka cholala ya ka ju liro ke khesa mo liro ai anu se madaya ani mom hadali givi sigeza su hangusia lia thoche ga no pastoral lia thoche ga haunuri ke khesa moliro mingu nu segaja sidi mi understand sele mogada sigeza ti zeke seya mi boy poke chachadi ke penyafa no abu anu chalegivi ke ko khasji mu ji khabya tsiji idi boy chaje Lord, I want patience and I want it now. Ugo kibo, uke cha sidaya mo kishi. Ke kriye shige shihia, ke kriye mingumejeya. Megi via ke zu hapu bade. Pitor ke riu, pitor ke niu se te funu, puke zo pue, mie puoburi kata modi pette go bu tenu ke di pele ke nla. Nigi punu chapi ke bazo, ke penyefa tozori. Ugi punu chaya ke zo haringuli. Pole kehu
proba gada bo kitu gaba ha ugo or kalala samosho. Paul is writing to a divided church, a disordered church, a disagreed church. Ke kri jorli za si ha ko ugo gi ba mo gata su halanu poe ke hu ki pulaga senguli. Verse din nu tenye haki mohala siliro ke krie kiti bo moshi. What love is not, get so hari pole pulasha. Love does not envy, mengu poroyamo. Love does not boast, kemel hayamo. Love is not proud, kume toyamo. Love does not dishonor others, ke teviechemo. Potyo pojaja feyamo, poni modayamo. Mi pogi ke shopori, cheshiri ponu shesetyo yamo. Ke krie ke shotza poni mono ke toza poni doya. You see, Corinth me ko ke hunu. How ha me liu ki puba ma de pole ke hu ki tuba. La ke hu thaunu les mo so ke boliro. Corinth me ko ke hunu ke pele me ko e honi hongu unu seba gata so hari the jengulie. Corinth me ko ke riu ke die me fe the first ser ke ni ki honi hongu unu seba gata ke pele ki kunu Krista mo unu. Salanu pole shige shihemu honi hongu me jilije ke so hapusha. So see ugo Corinth me ko kiri chapter 10 verse thorunuri ugo donu microboe ke me koba gada mo ke krimi ne ke teba gada the jesu hari sila le ki hu haunu sala pole nyo men nelie isi. So see Corinth me ko kiri chapter kere ponu ju shui me ko nyepu he se ke junu nyepu ke ka cha cha ke junu Utho ujaza lady, Utho greedy, suhat bagada, Tejeri ugo sili, Slapole, Potio pojaza fayamo, ke crie, ke te vietseamo, isi. Chapter po, Gerano, ke huwe, divided bagada, suhari, pole push, mulie, letterno, Slapole, ke te vietseamo, isi. Muugo. Corinth me ko kiriu kerse chapter kerse verse din nu thini chiginu chik pu ba ha ko ha mu Galatia ko pengu me fe ke ni nu me fe se rofasi go fruit of the spirit pe si chawa compared sesili ro pole ke kre jo mu ke kre shiu pu ko sa cha ko pe teri Galatia ko senu li do rofasi go je pu ko jnu Mupeledo Mupole, che crejo, muriwe, kim hit tushi, purke sangulie. So see verse 10 yenu, hapeteno adil lotsuya, protects, hapete pele, trusts, hapete mirror, hopes, hapete hilia, perseveres or endures. Chat dia hago hapulasa. Mo CH urgently ro. These are Love's 4 sweet companions. You get the popusha. Te create talk, give it togoshe. Chat di hagoha. Adil lotsa gaza, pelle gaza, mirror gaza, mu hapete higili. Mu hago petenu in hapetenu in all things is he. Po agi adi lotso ari pogi adi lotso do. Kezu so hamode. Po apellero ari po peledo. Po amerero ari po merdo. Po agi viro ari pogi vishido. Keza temie condition si keza badaya. Dei pol po keza waliro condition bagamo unconditional protection, unconditional trust, unconditional hope, unconditional endurance. Pore, hapetenu adilo, hapetenu pelem, hapetenu merum, hapetenu hikili. In all things, muhahalanu ke create unconditional, po condition bagamo, hawa leleviwe. Muhago hapetezo shiri ke create jo murhiu pole verse din nutin nu pokas hago petezo shiri Jisu ke lunu ugo ngu pregili. Lilivi.
cái khi rồi bữa cái sao họ bé tê thầu nơi Giêsu ra bữa rồi Giêsu ra khá rồi Giêsu è bữa cái hunu rồi li họ bé tê model sẽ cái gì sẽ bị cái số số hàng nguli Johan kiriu dia thafunu bữa cái ham hi đi cái bên nhau cái khiu tháp yêu cái sao cái bên nhau bên nhau liu cái xí bia cái gì hanu cái xe ubu poginu cái khiu nguli cái tu lazo isi Jesus Christa ginu pokriu pe kegesa suha nguliwe sala in Christianity love is a person ugo hawa vagata dioba gunuri ke pushde Christa ke pelle unuli ro ke khie phathoso ke ma ke khie me powe musuha Christa ginu nguliawe sala verse din nu pengu pole ke khie jo mu hiu puga jungulie just say umutelao ke khie potela zgaja the permanence and endurance of love verse thetha nu ke senungulie ke khiem hak ki bori jitalil ho se je die ke pubari su ko jitadio fe ke kri se die pu ke lie bazori su ko jitadio ha ki si die bari su ba motadio we za yo porbi sia gaja zo mu sia je diri zaya borbi puya ga za zla deri vilo zoga zo voro jiga mo ba sa mo da dio isi sia je die pu ga za fe ke kri die pu ga za mum ha ke si die ha go ha li ro pe teri ke ze ha profun ha pro ha go li ro pe te ke ze di se ya che penyo fe po di khasili ro siji ke siu ki pushia mo siji ke sisu hali ro che penyo fe di su ha push dali ro po fe die ke kri tang se di su ha push shia mo pu ke su ha phasi se di interpret se ya die su ha kalala se ya sala sije die fe ke kri die phasi ma ke si dia go hai ke zedi se ya mo Corinth mi ko ke hunu rofum ha pra go ha se ke za tho chbada ke mi ye tho chbada ke krimori fe ke kri dia se ga ja deri pol pu ga ba holi ro prophecy gori zda dio tangs pu ga ja wari kunya bo ba mo ta dio phasi die pu ga ja ha wari zitadio isi micro boliro passage ha selidi ha no chitiu nu sije ke si die mori feke kri die pu gaza mori mhasi die pu gaza basa mode ke so hari sepe thadaya they take this passage as a proof that tongues are no more prophecy is no more or knowledge is no more in our time deri pole su hapuba mo ke kila mona verse care no puga vilo tsoga ju voro chige mo basa mo da do isi when the perfect comes what is in part now will disappear mo Greek nu perfect vi chige ja su haliro telos ke ju diese mo ke thole ka sau no telos diese ke ju su haliro jisu lavo ke do tiu su hapuba salanu jisu lavo ke to tiu tsokamo moza hakoha bazodo sebazodo de jisu lavor ke chen he hakoha zata dio ke tsu hapu bade an hichugi hichumi mhedi depu hichumi mhi male hichumi mhi hamedo deri apichele ke ta si an hichumi josu ko khawade we tie krava ponunu ngu merdi nguya deri kunye motsu ke ngudio a che sige ba we zayo porbizo deri u ke penyofa asilo tsok ba tiwe ari kunye we silo tsolidio isi potipo hapro ha potipo lazo mu poti jisu lavor ke chen he 하고 하즈다게도 수하 볼에
pe si chau nu pulasa sibadi care thalau nu jisu ke pelle kemer jiu ke pelle kemer mu ke khese ha ko ke khese ha ko badio mu su ko dunu ke rat thosa ke khrezo isi salanu pole korint me ko ke hubu ma po lesson na ga cha mu silin na ga cha su haliro ke pelle ke hunu mu ke pelle ke hunu ke rat thogosa ungoma thocha ga cha miracle su hamo mori ke ko power su hamo mori gifts spiritual gifts rofum ha pro ha go hamo deri ke pelle ke mer mu ke khria ko ha zo ga cha pole pushwe ke pelle ke mer mu ke khria ko se ha ko ke ze tyo zo tyo deri ke khie ke pelle mu ke mer chi ke me ti mu chi pe tu shi ga cha so ha pusha ke khie ke za thozo isi ke khie ke za thozo ga za ke pelle mu ke mer tatsu go de za go de ga zu nu pu ma mo deri ke khie ke pelle mu ke mer chi ke me ti shi ga za mu pe tu shi ga za so angulia faith hope and love they always go together but love is that thing that energizes faith and hope adotje ke bagi Warren Wiersbe Bible commentary to gasa suhanu a preparation saba mu Warren Wiersbe hawali ro Bible commentator ke me sepo poe passage haunu po commentary nu pugaja in my lifelong ministry I have run across too many local church problems created by people who are zealous for the gifts of the Spirit but careless of the grace of the Spirit. You see, kelhunu kehu ke kari ke me sarofum ha progola unuma segabad musha deri rofsigo bamogada musha isi rofum ha progola unuma uni mo tenun bari rofsiu ke khie ha go ha mo ke khie ugi ba mo li ro ha po cha ba mo ge zo pole so push de muslano chi do ke ziri chas se ha go ha le ka sa she ke nkel hunu mu akel hunu mu u ke hunu ke khie ha se ke zau saba mo ga pole pu ga ja ke khie ke za thozo isi mu verse po nu senu ke khie ke tho mu ke za thozo the primacy and superiority of love Chakenu verse dinu teninu ke khie jo mu hiu pusha the description and nature of love ke khie kim hit tushi musu Jesu Christa ke lu ginung muli chasu ke khie pothala bagmo verse tetanu se the permanence and endurance of love ke penya fu jabi go mi po ga tsu di po dier ne ke le zo ga mo che je ke le themi che pretina ngo thela nu ke ze chali khuni si khuni chali ho le ura phno go ti kre wi me pe bengu ni tiu nu tu ye chali di se par ke chali bode pete ke ze se thali di chali khuni si khuni ke chali ho ke ze ke li no Oh, you
查里头，是罗个别人分牛，不个先努你不就是只配拉个数，แต่个个个飞个绕，不自己努个查切，第自己口个流布，哈个胡不努里，你吃被วิจิสเลย是罗你不没多吃了掉，mu Yesus Kristus个努，你个不明悟个，不牛吃了的个查切 Kristus 不在耶吃个流吃了接，不。牛木给么sorrowful zanu chasiya amen amen bala lidi ke pesi ke zati bo selido ke husie babo senior choir members ko bu ha ke abadi chali do jusunu ke jusu hase ke pesi ba mu senior choir members ko chali ke hu chi le ro ke ri ki kholi di chali do judo she jeza badi di potigi hymn festival badi ba mu कि हो बुरी प्रोग्राम हवा ले बात हमें चे उगो संडे निरी पार्किंग प्रॉब्लम को बात दाया गजला से के पुरुष ने गजो लियो कि हो बुरी वो टीम हो जा वो जिली दी थबा केरी को पे बालियो वीडियो गजो सुई से के पेसिसी यामो choir को थे तोच दी जैसे हिम फेस्टिवल हवा ला दो जो से वोडेमो जे दो वो के पे को के लिए पे तेरी उकी क्रूजे दी vor chezeri ke pe kolasa je mu bad di di puti ki him festival ba dio mu nie dili ki vi chalida ri sevoli di ke ze ke pe cross je chezeli ro chali pe tekre dili ki vi chalida nu chu do ba mu pe te ke ze di ke pe nyofa ke che chali se di por shoga do ti bode sala swari kra ba je ke pusi puri kise ke huri se se theva ke hun kunri go sandi ni parking problem je ke selala ta ya gazla putim hoza volele rovido che su ise pete pe chola se amu se ni ki puse we pete bezio